predstavljanje knjige Među izdajnicima, špijunima i junacima Vladimira Vauhnika, knjigu koju je priredio Vladimir Petrović. Moje veliko zadovoljstvo što mogu da vam predstavim danas govornike na ovu temu i hvala svima vama što ste se odazvali na ovaj naš poziv, odnosno zajednički poziv Akademske knjige i Kluba Radio-televizije Srbije. Bez sumnje razgovor će, a jednako kasnije i vaša pitanja, biti ne samo zanimljiva, već će doprineti pojašnjenju ličnosti i važnosti rada čoveka o kome je ova naša javnost, i to ne samo u ovoj, već i šire zemlji, već i šire, bez sumnje mnogo manje znala pre nego što je Vladimir Petrović odlučio da ovu knjigu, odnosno njegovo delo, sabere u knjigu pred vama. Sa nama su, i pozdravljam je ovom prilikom, književna istoričarka Žaneta Đukić-Perišić. Dobar dan, dobrodošli. Književnik Muharem Bazdulj, dobar dan i dobrodošli Muhareme. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim general majora Svetka Kovača, nekadašnjeg direktora Vojno-bezbednosne agencije, naravno Bora Babić, direktorka Akademske knjige, koja će vam se na samom početku obratiti i pozdraviti vas, a posle vas prepuštam Vladimiru Petroviću koji će moderisati ovaj razgovor i naravno na samom kraju reći nešto više o ovoj knjizi i naravno o tom da li trostrukom ili četvorostrukom obaveštajcu, to ćemo možda utvrditi večeras ili bar malo pojasniti, Vladimiru Vauhniku. Hvala svima. Danas imamo priliku, zahvaljujući pre svega klubu RTS-a i Radio-televiziji Srbije, da predstavimo jedno, mogu kazati, izdanje koje je zaista postalo veoma, veoma interesantno i za koje postoji interesovanje ne samo čitalaca, već i široke kulturne javnosti. To su memoari, kao što ste čuli, Vladimira Vauhnika, vojnog atašea, jugoslovenskog vojnog atašea, koji je svoju službu obavljao u Berlinu u periodu kada je Ivo Andrić bio ambasador u Berlinu od 1938. godine do 1939. godine. On je uspeo na teritoriji Trećeg rajha da stvori posebnu obaveštajnu službu. Bio je Slovenac po rođenju, ali je istovremeno bio veliki Jugosloven, antifašista, ali i antikomunista. Ja bih prepustila reč našem uredniku, Vladimiru Petroviću, koji je zaista na izvanredan način priredio knjigu za objavljivanje i napisao pogovor iz koga ćete mnogo saznati o Vladimiru Vauhniku. Zahvaljujem svim učesnicima. Svi oni i svi mi znamo samo jedan mali deo verovatno života Vladimira Vauhnika. On je i dalje na neki način pomalo mističan, ali se nadam da će u budućnosti, kada budu otvoreni do kraja arhivi, počevši od onog britanskog, italijanskog, ali i jugoslovenskog, da ćemo više saznati o toj istorijskoj ličnosti. Dobar dan, hvala vam svima što ste u velikom broju došli. Uzet ću samo minutu, dve, pa ću prepustiti reč gospođi Žaneti Đukić-Perišić, koja će nam više reći o samom kontekstu berlinske službe Vladimira Vauhnika i njegovom odnosu sa Ivom Andrićem. Izdanje koje se nalazi pred vama je prvo srpsko izdanje memoara Vladimira Vauhnika. Vladimir Vauhnik već decenijama postoji kao neka vrsta mita u našoj javnosti. O njemu je neverovatan broj priča koji je stvoren.
pa možda čak i laži, od podataka da je bio četnički general do neverovatnih podataka tabloidnih priča. I zapravo ovo je prva prilika posle nekoliko decenija da se zaista upoznamo sa likom Vladimira Vauhnika i da njegovi memoari dođu do nas. On memoare piše 45. godine. Po jednom delu istoričara on ih stvara u 3 jezičke varijante: slovenačku, nemačku i srpsko-hrvatsku. Prvo izdanje izlazi 1965. u Buenos Airesu u Argentini, to je slovenačko izdanje. To izdanje je doživelo umetanje delova koje sam Vauhnik nije napisao. Za kanonsko izdanje njegovih memoara koje je priredio njegov brat Miloš Vauhnik, koji izlaze 2 godine zatim u Klagenfurtu na nemačkom, i to izdanje se smatra za potpuno kanonsko. Treće izdanje izlazi 1984. Izvinjavam se, skoro 30 godina posle Vauhnikove smrti. To je srpsko-hrvatsko izdanje u okviru izdavačke kuće Iskra, emigrantske. To izdanje je najpribližnije nemačkom, ipak i u tom izdanju postoje određena mesta koja se razlikuju od nemačkog izdanja. Prilikom priređivanja ove knjige upoređivano je srpsko-hrvatsko izdanje memoara sa nemačkim originalom, ispravljana su mesta koja nisu bile adekvatno nemačkom izdanju koje se smatra zaista za kanonsko, i osnovna stvar koja je urađena, pored jezičkog osavremenjavanja, kompletiranja samih memoarskih zapisa, jeste istraživanje sudbina ljudi koje Vauhnik pominje u knjizi. On na dobrom delu mesta, junake knjige, pogotovo svoje saradnike, označava ili inicijalima ili konspirativnim imenima. Kontekst je da on piše knjigu 45. godine, kada su svi ti ljudi živi, delom da oni ne bi trpeli neku vrstu konsekvenci, ili prosto zbog prirode posla kojima su se bavili nije mogao njihov identitet biti u potpunosti poznat. Urađeno istraživanje da bi se saznali pravi identiteti tih ljudi i oni su u napomenu dati. Ja vas više ne bih zadržavao, nego bih dao reč Žaneti Đukić-Perišić, našoj najboljoj poznavateljki života i dela Ive Andrića, koja će nam reći nešto više o samom odnosu Ive Andrića i okolnostima i službe Ive Andrića i Vladimira Vauhnika u Berlinu. Zahvaljujem. Pa, kada su me pozvali da učestvujem u ovom razgovoru, ja sam se pitala, pa dobro, šta sad tu ima posebno nešto novo da se kaže o Andriću i Vauhniku, s obzirom da se zna da su u isto vreme bili u kraljevskom poslanstvu Jugoslavije u Berlinu. Međutim, evo već i ova fotografija na koricama knjige ukazuje da su se putevi Andrićevi sa Vauhnikom ukrštali i da su oni radili zajedno u poslanstvu gde je broj zaposlenih bio 14, znači njih dvojica i još 12 zaposlenih. Andrić je, kada je bio imenovan za opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije, stigao je u Berlin početkom aprila 1939. godine, gde je Vauhnik već se pozicionirao. On je na mesto vojnog atašeja stigao u novembru 1938. godine. I njihovi se putevi tu ukrštaju, s tim što kulminatorna tačka u biografiji profesionalnoj i jedne i druge ličnosti zapravo predstavlja tačka kada se potpisuje pristupanje Trojnom paktu i kada se sprema i realizuje bombardovanje Jugoslavije, odnosno Beograda. Ja samo želim da napomenem nekoliko detalja koji se možda ređe znaju. Taj trenutak kada Andrić dolazi u Berlin i 13. aprila u 11:30 on biva priman u audijenciju kod Hitlera i Hitler ga je primio u potpuno novoj zgradi kancelarstva Rajha. To je bilo arhitektonsko čudo Alfreda Špera, izgrađeno impozantno i ogromno, izgrađeno samo za godinu dana, kao što je i bio dogovor, odnosno 2 dana ranije, pa je Hitler to jako pozdravio i
Hitleru se očigledno žurilo da to zdanje koje predstavlja simbol moći Nemačkog rajha bude što pre gotovo, jer kako na jednom mestu kaže, tokom 1939. godine ima važne razgovore, pa su mu u tu svrhu bile potrebne impozantne građevine, velike hale i sale kojima bi, kako je govorio, impresionirao i zastrašivao svoje goste. I sada, kada Andrić te srede 19. aprila kreće ka Hitleru, on, da bi došao do Hitlerove radne sobe, morao je da prevali ukupno 220 metara kroz predvorja i dugačku mermernu galeriju, koja je bila pak dugačka 164 metra i dvostruko je bila duža od dvoranja sa ogledalima u Versaju, koja je po Hitlerovoj zamisli imala da nadmaši svoj uzor i da na taj simbolički način potre po Nemačku ponižavajući Versajski ugovor. Hitlerova radna soba bila je ogromna, imala je 400 kvadratnih metara i tavanica je visoka bila 10 metara. Ispod svečane sale i bašte nalazili su se delom i bunkeri, a posle rata ta zgrada je srušena i sav materijal od kamen i mermer su utrošeni za pravljanje spomenika sovjetskim vojnicima u Berlinu. Nadam se da su vam ovi detalji, meni su bili nepoznati i jako su mi bili indikativni. Posle predaje akreditiva, ja ovom prilikom neću naglašavati kako je izgledao taj susret Andrića sa Hitlerom. U jednom intervjuu sa Maksom Ehrenreichom, novinarem Karlom Ostojićem, Andrić govori o tome kako je izgledao Hitler, kako se pozdravljao, kakav je bio stisas njegove ruke i ako je verovati novinaru Ehrenreichu, Andrić je rekao da je već tada naslutio bolest u ličnosti Hitlerovoj. I posle predaje akreditiva, a o tome imamo svedočanstvo u obliku nekoliko vrlo zanimljivih fotografija, Andrić je po protokolu otišao da položi venac na spomenik neznanom junaku, a na svim tim fotografijama Andrić i Vauchnik su jedan pored drugog i oni su tu bili nekako uvek koordinisani i u saradnji. I veoma je zanimljivo reći da je, dakle, predaja akreditiva bila 19. aprila, Hitlerov rođendan je bio 20. aprila, a već nekoliko godina pre toga nekako je ustanovljeno da to bude tradicija i to ceremonijalno proslavljanje Hitlerovog rođendana trebalo je da bude i postalo je nacionalni događaj, nacionalni praznik, tako da su vesti o predaji akreditiva jugoslovenskog poslanika i slovačkog stigle u novine koje su brujale o Hitlerovom rođendanu i postoje svedočanstvo o tome da je izveštaj sa predaje akreditiva bio veoma zapažen i čitan. I posle, na sam rođendan, dakle u ovom kancelarstvu Rajha, u 9 časova je diplomatski kor na čelu sa papskim nuncijem i doajenom kora stigli su u palatu i čestitali Hitleru rođendan i posle toga je održana vojna parada koja je imala za cilj, kako to obično biva sa svim tim paradnim događajima, da nemačku i svetsku javnost ubedi u veličinu i značaj Rajha i Hitlerove vlasti. I sad evo još nekoliko zanimljivih detalja. Parada je trajala od 11 časova do pola 4 popodne, uz učešće 6 divizija u marševskoj dužini od 145 km, sa 1500 oficira, 40.000 posada, preko 9.000 raznih vojnih vozila. I Hitler je sve vreme stajao, pokazivao one detalje koji su ga impresionirali i u jednom trenutku na kraju je rekao: danas sam dobio jednu veliku bitku,
a da nisam prolio ni kap krvi. Do tada on i jeste prolio litre i litre krvi i u kristalnim noćima i u paljenju Rajhstaga i u paljenju knjiga i tako dalje, a šta će i koliko krvi biti prolivano posle početka Drugog svetskog rata, to mi svi znamo. Tada ni Hitler ni Andrić nisu mogli pretpostaviti kako će se razvijati jugoslovensko-nemački odnosi i u kakav će ponižavajući položaj dospeti kraljevski poslanik Ivo Andrić, zbog toga što jugoslovenske vlasti njemu iza leđa šalju tajne emisare iz Beograda da pregovaraju sa nemačkim vlastima i zaista će Andrić u jednom trenutku do te mere osetiti, nije reč bila o sujeti, nego prosto o dostojanstvu i položaju jednog kraljevskog opunomoćenog poslanika. Kada se sve to njemu iza leđa i u nekoliko mahova Andrić se suočio sa činjenicom da nemački časnici, da tako kažem, dužnosnici, znaju mnogo više o pregovorima jugoslovenske i nemačke strane od samog poslanika. I zbog toga on odlučuje da Cincar Markoviću, ministru spoljnih poslova, piše pismo u februaru 1941. i kaže da njega posmatraju u Beogradu kao poslanika sa smanjenim autoritetom i koji nema puno poverenje svoje vlade, kao i stvarnu i formalnu podršku svoga ministra. Andrić, međutim, Cincar Marković ne da nije uvažio potonju zatraže, Andrić je potom ponudio ostavku, Cincar Marković tu ostavku nije prihvatio i ne samo to, nego je kao radni zadatak naložio poslaniku Andriću da ode u svečanu salu dvorca Belvedere i da prisustvuje potpisivanju pristupanja Trojnom paktu 25. marta. To je bio, kao što svi možemo da pretpostavimo, dramatičan i napet trenutak u biografijama svih učesnika toga događaja i međutim znamo takođe šta se dogodilo i 27. marta kada je bio vojni puč i državni udar i te burne antinemačke demonstracije i posle kojih je, kao što znate, Hitler doneo odluku da zgazi, kako je govorio, Jugoslaviju. I sada još jedan trenutak kada se delatnost poslanika Andrića i vojnog atašeja Vauchnika poklapaju. Vauchnik, i to imate vrlo zanimljivo zabeleženo u memoarima, Vauchnik je preko svojih veoma razgranatih i dobro utemeljenih vojnih veza imao već u noći između 1. i 2. aprila potpuno precizne planove o napadu na Beograd 6. aprila i on je sa svoje strane obaveštavao jugoslovensku vladu, isto je to činio i Andrić, međutim i jedan i drugi prosto nisu uspeli da vladu, gde je i Simovića, generala Simovića, ubede da su njihovi podaci verodostojni. Vlada se o to oglušila, o tome govori čak i činjenica da general Simović nije odložio već zakazanu sa svadbu svoje ćerke za 6. april. Dakle, toliko, da tako kažem, toliko nisu verovali. I već narednog, dakle, dana 7. aprila i Andrić i svo diplomatsko osoblje iz Berlina otpremljeni su na Bodensko jezero. Isprva su bili u Konstancu, a potom u Bad Šahenu, pored Lindaua, na Bodenskom jezeru, gde su proveli 2 meseca i onda su se vozom svi, sad neću govoriti o detaljima, ali su pristigli u Beograd 1. juna i tu onda dolazi tačka razmimoilaženja. Andrić ostaje u Beogradu, 4 ratne godine provodi u anonimnosti, tišini,
odbijajući da učestvuje u bilo kojem obliku javnog života i pišući svoje 3 velika romana, a Vauchnik biva ispitan, uhapšen i dalje njegova sudbina kako teče, čućete od mojih kolega. Hvala. Sada bih uključio gospodina Muharema. Pitanje koje bih postavio je više kulturološko. Od Drugog svjetskog rata je prošlo više od 8 decenija. I mi se sad ovde nalazimo i predstavljamo knjigu Obaveštajca iz Drugog svjetskog rata, koja je, kako je direktorka Bora rekla, izazvala neverovatnu pažnju. Ona je jedno od najtiražnijih izdanja akademske knjige. Zašto je na ovim prostorima toliko zanimljiv Drugi svjetski rat? Da li je on zapravo ikada i završen? A pogotovo zašto je ovoj javnosti su toliko zanimljivi obaveštajci? Dobar dan, dobro večer, što je već. Hvala vam svima što ste došli. Hvala na pozivu, Bori, hvala na ovom zapravo odličnom pitanju. I to je nešto što je meni u ovom kontekstu i najzanimljivije i o čemu mislim mogu nešto da kažem. I hajde, krenut ću izokola na prvi pogled nevezano s ovim. Tamo negdje iza 5. oktobra kad se vraća Srbija, što bi se reklo, u globalne strukture i kada Evropska unija izdvaja novac za najrazličitije moguće stvari, angažovana jedna holandska fondacija da istraži srpsko tržište knjiga, kakvi su trendovi i da se to poredi sa Evropskom unijom. Ja sam igrom slučaja znao te ljude koji su to vodili i onda kaže, vaše tržište knjiga je po većini trendova slično evropskom, recimo to tržište knjiga počiva na ženama, dakle 80% kupaca knjiga su žene. Ali kaže, vi imate jedan, čudan fenomen kakav nije poznat kad je riječ o istorijskim knjigama. Prvo, popularnije su nego u većini zemalja i to je jedini segment tržišta gdje dominiraju muškarci. I kogod posjećuje, da tako kažem, beogradske kulturne događaje i promocije knjiga, bi sad bio iznenađen prilično, jer ja mislim da sam prvi put na promociji gdje ima više muških nego ženskih glava. I to u danu u kojem imamo i fudbal i košarku i razne stvari koje muškarce često više zanimaju, tako što bi rekli teoretičari, mislim da smo tu tezu i performativno dokazali. A sad zašto je to tako? Što ti kažeš zašto je kod nas, to ti je, evo, tu je da kažem kolega Bjelajac, kao istoričar imamo, Srbija je jedna od rijetkih zemalja gdje kao dominantne javne intelektualce na televiziji, u političkim emisijama, u političkim intervjuima, nedeljnicima, istoričari imaju takav status i toliku popularnost. I isto tako istorija tema ljudi, od stereotipne priče, svaki taksista i svaki onaj koji sjedi pred granopom sa velikom pivom, će ti reći nešto o istoriji, jesi znao ovo, jesi znao ono. I obično ono što oni znaju su neke stvari koje nisu uvijek nužno, kao što ovaj jedan detalj koji ti navodiš povezan isto s Vauchnikom, ta priča koju će ti 50 ljudi reći sa punim uvjerenjem da su De Gaulle i Draža Mihajlović bili zajedno u oficirskoj školi, ako se ništa ne uklapa, ni godina, ni tako dalje, ali ljudi džaba hoće da vjeruju. I zašto je to tako? Pa zato što, kako bih rekao, svi mi živimo u istoriji. I kod svih naroda, to je jednostavno što bih rekao fizička činjenica. Ali postoje narodi koje je istorija zbog možda geografskog položaja, zbog neke specifične sudbine, jer kao što pojedinci imaju sudbinu i narodi imaju sudbinu, koje ta istorija, da tako kažem, više kači, ili kao po onoj opet jednoj apokrifnoj rečenici Winstona Churchilla koji žive na prostoru koji proizvodi višak istorije. I ako postoji jedan od takvih prostora, to je ovaj naš prostor i ti zapravo, evo ti si rekao Drugi svjetski rat, ali zapravo ti sve od Prvog svjetskog rata ili ako hoćeš od Balkanskih ratova ili još od Karađorđevićko-Obrenovićevskih sukoba prvih u 19. vijeku, kasnije se pitaju ljudi jesmo li prošli pravim putem, bil nam bilo bolje da smo u nekoj drugoj situaciji skrenuli drugčije. To su naravno hipotetske potpuno situacije, ali one ljude tangiraju jer nezadovoljstvo
trenutnim statusom kao opet i u pojedinačnom ljudskom životu te tjera da se vraćaš u prošlost i da se pitaš jesi li negdje pogriješio i ono istorija učiteljice života, tako dalje. I uvijek imaš to je isto opšte mjesto u takvim situacijama, da je onda bilo drugčije, da je ovo, da je ono. Evo recimo iz ovog što je Žaneta rekla, jasno je da je između dva rata, odnosno za Kraljevinu Jugoslaviju, ključna zemlja u ekonomskom smislu bila Njemačka. I taj odnos sa Njemačkom je, da tako kažem, bio strašno važan. Moja omiljena, ja strašno volim iz istorije bizarne anegdote. Jugoslavija je bila tad ubjedljivo najveći izvoznik šljiva u svijetu, ali u Europi. I jako je puno zavisila naša poljoprivreda od izvezećih šljiva. I te šljive uglavnom je kupovala Njemačka. I u jednom od tih, pošto su stalo bile neke male kao sankcije, neki drži, ja mislim 38. godine, nisam siguran, mislim da je 38. Njemci uvedu, kao nećemo mi uvoziti te vaše šljive. Kaže, toliko je ostalo šljiva da narod nije htio da im šljiva propadne i da su samo pekli rakiju i da su je samo pili. I da je, kaže, u jesen i zimu bilo u Srbiji i Bosni uglavnom više ubistava 3 puta nego u običnim godinama, jer su ljudi samo pili i rokali se, jebi ga. Evo što da kažem, to je išlo u tim tačkama i to se onda, i onda naravno dođeš do tog 27. marta koji je jedan danas ili Sarajevskog atentata, je li trebalo ovo, je li trebalo ono. I tu, čini mi se, tu dilemu je najbolje uhvatio, zapravo kao što često se to desi, pjesnik, to ima Matija Bečković u jednoj pjesmi kaže, otprilike parafraziram, da nije bilo tako, bilo bi nas više, ali kakvi bismo bili, da li bismo to bili mi kao. Sad, naravno, ljudi imaju različite u istoriji ideje šta je istorijska vrijednost. Da li je istorijska vrijednost kao u jednoj frazetini koja meni neobično ide na živce, biti na pravoj strani istorije, ili je stvar u istoriji, što bi se reklo, načito ako si mali da se što bi rekao Goran Bregović, kad počne rat pokriješ dekom i čekaš da prođe. Različite narode su pravili različite izbore i zbog toga što su srpski izbori jako koštali, onda se naravno postavlja pitanje da li je vrijedilo. I izbore uvijek neko pravi, što bi rekao jedan češki istoričar, pravi ih djelatna manjina. Dakle, vi možete da napravite i referendum i sve, ali na kraju izbore prave neki konkretni ljudi. Istorijska odgovornost je uvijek na Nikoli Pašiću ili evo sad na pominjanom Dušanu Simoviću ili na Petru Nesvet, nije istorijska odgovornost na običnom čovjeku. Međutim, kao opet i u pojedinačnom stvarnom životu, jako je, nema goreg osjećanja od takozvane naučene bespomoćnosti. Nema gore osjećanja od toga, od osjećanja da nemaš kontrolu nad nečim. I onda su ljudima jako utješne priče o nekim tako ljudima iz sive zone koji zapravo upravljaju i koji da smo njih slušali, možda bismo prošli bolje. A ako hoćeš, nije slučajno da je jako isto Srbima draga priča da je model za Jamesa Bonda bio Duško Popov. Znaš, to je neki naš čovjek, ko u vicu, znaš, šta je tipičan naš vic, bili Amerikanac, Rus, Englez i Srbin ih sve zajebo. Otprilike, ja mislim da je jedna od tajni popularnosti ovakvih štiva, da tako kažem u tome. To je jedan dio. Ali drugi dio je također važan. Mi, evo da sad kao malo književno-teoretski u smislu književnosti 20. vijeka, kažem, 20. vijek po mnogim, ja sam anglista pa ja volim da iz engleske književnosti uzimam primjere, prvi možda moderni pisac u engleskoj književnosti 20. vijeka je Joseph Conrad. Jedna od njegovih najpoznatijih knjiga se zove The Secret Agent, tajni agent, iz 910. ako se ne varam. Dakle, to je roman o jednom ruskom anarhisti, pošto Konrad je bio Poljak pa je mrzio Ruse, pa uvijek su Rusi nešto loše radili, o nekom ruskom anarhisti koji postavlja bombu u Londonu i tako dalje. I onda imaš kroz čitavu istoriju 20. vijeka špijunski roman kao možda jedini autentični žanrovski roman 20. vijeka. Krimić, takozvani udani thriller, ipak potiče iz 19. jer se Edgar Allan Poe i Conan Doyle i ovi
pojavljuju u 19. vijeku, a špijunski roman kao takav zapravo ima ishodište u 20. vijeku i po meni, i to mi je jedna od stvari koju mi je jako žao u istoriji kulture, po meni možda i najbolji engleski pisac druge polovine 20. vijeka, za kojeg mi je mnogo žao da nije dobio Nobelovu nagradu, John le Carré. John le Carré koji je viđen od nekih elitista kao tako žargonski, ali on prikazuje tačno ono kao i Dostojevski u sve vrijeme, prikazuje tragediju pojedinačne ljudske sudbine u svijetu gdje mahinacije tajnih službi našim životima upravljaju više ili manje, nekad nam se čini više, nekad nam se čini manje, ali da neki upliv imaju. I onda na kraju, objektivno govoreći u ovim materijalima koje si ti u knjizi donio, u jednom dokumentu čak CIA kaže da je od svih stranih obavještajaca koji su uoči Drugog svjetskog rata ili kad je Drugi svjetski rat već počeo, bili u Berlinu, da je Vauchnik najviše znao. E sad, još jednu stvar bi tu htio da kažem. Vauchnik ima, to si ti dobro rekao, među ljudima koji malo bolje prate, da kažem, istoriju, on ima jednu legendarnu poziciju već jako dugo. Ja znam ljude koji su planirali da prave o njemu te igranu seriju, kako je sad moda, te ovo, te ono, ali opet globalno gledano, on nema, recimo, onaj status koji ima potpuno popkulturni Richard Zorge, čuveni špijun koji je bio u Tokiju, tako da je meni zbog ove knjige drago da će ona možda potaknuti jednu vrstu opet ovog možda beletrističkog interesa za Vauchnika, kako ona donekle već postoji, jer to zaista je jedan jako zanimljiva sudbina i iako, naravno, kad čitate špijuna, to će kolega kasnije bolje da kaže, treba to čitati uvijek sa duplim dnom, ne treba ni tu nužno, suština je možda i da se puna istina uvijek ne kaže ako to nije korisno. I na kraju opet, istorija uz sve svoje odluke i zakonitosti nekad je zaista rezultat, što bi se reklo, spleta okolnosti i uvijek kad slušam ove stvari, kad i čitao sam o tome dosta u nekim projektima, upravo o ovome čuvenom, to je, ako se ne varam, 53. Hitlerov rođendan, on je 886. godište bio, 53. rođendan, 20. to je naš germanista Dušan Glišević koji je jako vješt u pravljenju dobrih aforizama. On je autor one rečenice potpuno božanstvene da je Andrić jedini čovjek koji je poznavao Principa i Hitlera. Dušan Glišević rekao jednu rečenicu koju se ja jako često sjetim, kaže da je u noći iza svog 53. rođendana Adolf Hitler umro, ostao bi zapamćen kao najveći njemački lider svih vremena. Tako da, hvala vam. Sa nama je i general Svetko Kovač, nekadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije, zapravo jedini stručnjak za temu koji se nalazi među nama. Voleo bih, ako bi gospodin Svetko mogao da nam kaže najpre ova zanimljiva tema, koja je jedna od konstanti Vauchnikove knjige, gde on neprestano pravi, pa delom i sa naknadnom pameću, ali pravi kontrafaktualnu istoriju sa velikim žaljenjem, gde on smatra 27. mart za najveću tragediju koja je mogla da pogodi Jugoslaviju, a posebno žali zato što jugoslovenska vlada i generalštab u 4 dana u kom on dostavlja informaciju 2. aprila, sve do 6. aprila, gotovo ništa nije učinjeno da se ublaži barem katastrofa koja se sprema. Kao bivši obaveštajac, ali kao istoričar obaveštajnih službi na našim prostorima, koji se bavio i samim Vauchnikom i tim periodom, ako ste u mogućnosti da nam malo više kažete o tome i uopšte o samoj Vauchnikovoj misterioznosti, u samim memoarima, što je i Muharem rekao, postoje dupla dna, postoje trenuci gde on, to sam i sa gospođom Borom pričao, gde on nikada do kraja ne otkriva istinu, ne govori o taktikama ili pogotovo ne o imenima.
on kao da namerno ostavlja tragove, kao mrvice, i onaj ko zna, znaće, onaj ko ne zna, neće. Izvinjam se što je malo duže, ali... Ja sam mislio da ćete i meni neko lakše pitanje za početak. Dobar dan svima. Ja moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da govorim o knjigama koja se bave bezbednosnom problematikom. Pogotovo knjigama koja se bave obaveštajnim radom, a sigurno takvi su memoari Vladimira Vauhnika. Ovo nije bio moj prvi susret sa Vauhnikom. Ja sam dosta čitao o njemu i kada sam pisao scenario za seriju Tajne službe Srbije, onda sam u jednoj epizodi dosta prostora posvetio Vauhniku. Odnosno ne samo Vauhniku, nego o tom periodu koji je bio vrlo zanimljiv, a to je period neposredno pre Drugog svjetskog rata. Tada ono što je bilo karakteristično, to je bio taj obaveštajni rat između britanske i nemačkih službi u Beogradu i pozicije jugoslovenskih službi. Dakle, taj period za obaveštajce, a posebno za kontraobaveštajce, je vrlo zanimljiv. I zbog toga sam, kažem, dosta vremena posvetio Vauhniku i tom periodu. Drugo, ja sam čitao memoare Uglješe Popovića, a Uglješa Popović je bio major Vojske Kraljevine Jugoslavije i njega je u maju 1938. godine pozvao Dušan Simović, načelnik Generalštaba, i tražio da napravi projekat jedne službe koja će se baviti prikupljanjem najvažnijih podataka za državu. Dakle, pored postojanja legalne službe, odnosno obaveštajne direkcije u Generalštabu, on je formirao taj servis tajne vojno-obaveštajne službe STVOS. I on je bio šef tog servisa od 1938. do 1941. godine. Kada sam čitao njegove memoare koje on pisao 1976. godine, u tim memoarima on je opisivao najvažnije akcije njegove službe. A onda sam video jednu akciju koja se zvala Operacija Vladimir. I video sam da se to odnosi na Vladimira Vauhnika. On tu opisuje i onda tačno objašnjava da je Vauhnik vojni ataše. I Vauhnik u stvari nije klasični obaveštajac. On je prvo vojni ataše, a poslije obaveštajac. Dakle, vojni ataše prikuplja obaveštajne podatke, ali iz legalnih izvora. Dakle, on se ne bavi obaveštajno-operativnim radom. Vauhnik se bavio i tim radom. Dakle, on je bio zaista i ataše i obaveštajac. I onda on kaže da je, pošto nije pripadnik te službe od Popovića, da su zamolili Vauhnika 3 puta da im odradi 3 stvari. Prvi put da im pribavi podatke za grupu Brandenburg. To je jedna specijalna špijunsko-diverzantsko-teroristička jedinica i on je to, ako čitate njegovu analizu i podatke o toj jedinici, vidite sa koliko je pažnje i koliko detalja prikupio sve da imate jasnu sliku šta je ta jedinica, čemu namenjena, gde će biti upotrebljena u toku rata i tako dalje. Drugi zadatak bio je da prikupi podatke o motorizovanim jedinicama Wehrmachta, što je također odradio savršeno. Doduše, on je imao tu pomoć i čehoslovačkog atašea, koji je već imao također podatke i koristio. I treća stvar, to je da prikupi podatke o organizaciji nemačke vojske i naoružanju. I tu isto vidite koliko je on to detaljno i kvalitetno uradio. Dakle, iz ovoga možete da vidite da je Vauhnik imao sposobnost da prikuplja podatke koristeći i legalne forme, a koristeći i operativni rad, obaveštajno operativni rad, da pravi mozaik i da pravi vrlo kvalitetne procene. Kada gledamo njegov rad, onda posebno značajno kako je on došao do toga da odredi napad Hitlera na Sovjetski savez. Dakle, vršio analizu pokreta nemačkih jedinica, koncentracije snaga, grupisanja i tačno je dao podatke kada će biti izvršena agresija na Sovjetski savez.
Rad Vauchnika je posebno zanimljiv negde od avgusta do decembra 40. godine. Zašto? Pre toga su podaci od vrha Abvera išli preko holandskog atašeja. Kada je Holandija kapitulirala, odnosno kada je Hitler zauzeo Holandiju, onda je ataše holandski ispao iz igre i onda tu oni ubacuju Vauchnika, odnosno neki podaci koji dolaze do njega, koje on prosleđuje naravno svom generalštabu, svom ministarstvu spoljnih poslova, a oni opet prosleđuju Velikoj Britaniji. Ovde, ako gledamo kakve su bile relacije, šef vojne službe, odnosno prve obaveštene direkcije, bio je Žarko Popović. Žarko Popović je bio izrazito engleski orijentisan i sve izveštaje sa kojima je raspolagao je dostavljao britanskoj službi. Dakle, on jednostavno nije imao tajne, nije imao zadrške. Abver je znao da je taj posao, kada je Popović, Žarko, otišao za atašeja u Moskvu, da je taj posao nastavio njegov brat Uglješa Popović i da ti podaci koje dolaze do Kraljevine Jugoslavije odlaze dalje za Veliku Britaniju i idu Britancima. Sada ne znam koliko treba da objašnjavam, ovo možda malo deluje komplikovano, pokušati samo jednu, dve rečenice da kažem. Dakle, jedna grupa aristokrata u Nemačkoj su smatrali da Hitler bude samo privremeno na vlasti i da malo podigne Nemačku, podigne prirodu i da ga posle smene. Međutim, Hitler je posle jednog po jednog od njih smenjivao i tako je sam ostao na vlasti, a onda kasnije šef vojne obaveštene službe Abwehr, admiral Canaris, je od početka pokušao da sa Britancima komunicira i da svrgne Hitlera sa vlasti. U početku ne toliko intenzivno, tražeći primirje, a posle 1943. godine, kada su Sovjeti preuzeli strategijsku inicijativu, posle Staljingradske bitke, Kurske bitke, kada su delovi 2. i 3. Ukrajinskog fronta krenuli preko Jugoslavije i ka severu, nisu znali da će ići do Nemačke ili dokle će ići, onda je Canaris pokušao i videli ste da je on tada, ne on nego ta ekipa koja je bila sa njim, atentat na Hitlera, da bi spasili Nemačku od poraza, da bi sklopili primirje i da se rat završi primirjem, a ne porazom. Kada je u pitanju odnos vlasti Kraljevine Jugoslavije prema izveštajima koje je slao Vauchnik, onda je ovde isto zanimljivo zbog čega je to tako. Kada je pomenuo sam Uglješa Popović, 25. februara 1941. godine od Britanaca dobio plan napada na Jugoslaviju, odnosno taj takozvani poduhvat 25, onda on upoznao načelnika generalštaba generala Kosića, a on je rekao, ma pustite ta britanska podmetanja. Dakle, nije verovao da je to osnovano, da je to tačno. Kada je Vauchnik poslao izveštaj o napadu mogućem na Jugoslaviju, onda je general Simović pitao njegovog pretpostavljenog u generalštabu da li je Vauchnik pouzdan, pošto ipak nije Srbin, a dostavlja takvo osjetljive izveštaje, da li je pouzdan. A on kaže, jeste, pouzdan je. A on kaže, ba ne, on je bio protivnik puča. I smatra, pošto je bio protivnik puča, da se ne može verovati njegovim podacima. Vauchnik je zaista do 6. aprila 1941. godine bio potpuno lojalan svojoj vojsci, svojoj vlasti. Dakle, on je potpuno iskreno izveštavao o tim događajima, a kasnije ovo šta se dešavalo, to je opet drugi deo. Drugo, ovaj deo njegovih memoara koji se odnose do 6. aprila 1941. godine su potpuno tačni i mogu se vrlo lako proveriti sa podacima iz naših izvora. I vidimo da je on tu iskren i da iskreno govori o tim događajima. Sada, da li možemo da kažemo, ako govori iskreno ovo,
da govori iskreno i u nastavku šta se dešavalo od dolaska u Hrvatsku, dolaska u Sloveniju, Švajcarsku i dalje Argentina. Ovde, dakle, možemo da kažemo da je Vauhnik bio obaveštajac koji je vodio računa o svojim izvorima, a kvalitet jednog obaveštajca, jedne službe je da čuva izvore. Ako služba počne da svoje izvore otkriva i ako počne da ne čuva kako je dogovoreno, onda je to kraj te službe i naravno kraj tog obaveštajca, odnosno tog operativca. Vauhnik vrlo vešto, ko je čitao ili kad budete čitali, vidite koliko on vešto prikriva svoje izvore, koliko vešto krije sebe, pa ima dvojnika kome daje svoje vozilo, šešir, i on ide, vozi, Gestapo juri za njim, prati njegovog dvojnika, a on održava sastanke sa pravim ljudima. Ili on poziva na večeru neke potpuno beznačajne ljude da bi Gestapo posle jurio za njima, pošto zna da ne mogu ništa da nađu. Ili taj njegov dvojnik ulazi u jednu zgradu višespratnicu, prošeta, a onda Gestapo ide i ispituje kod koga je bio. U stvari nije bio ni kod koga, nego jednostavno pravi da zavara tragove. Dakle, ovo je rad Vauhnika kao obaveštajca je vrlo zanimljiv. U memoarima ono što kaže, mada naravno ni obaveštajci, a posebno kontraobaveštajci nikada ne kažu sve. I uvek pokušaju da prikriju ono što mora da se prikrije. Dakle, mora da prikrije neke izvore, mora metodologiju rada i tako dalje, ali ipak iz njegovih memoara možemo dosta da zaključimo i da vidimo da je on zaista bio obaveštajac, da je bio posebno u nekim delovima, na primjer, vrlo je zanimljiva, kada budete čitali, vrlo je zanimljiva ta njegova epizoda oko Soluna. Kada njemu iz Beograda šalju jedan telegram da vidi šta se dešava sa Solunom. Pa mu šalju drugi, pa treći, pa četvrti. Zašto? Zato što tu imamo sada splet stvari, pa ne znamo da li Hitler nudi Jugoslaviji Solun u zamenu da pristupi Trojnom paktu ili neko iz Jugoslavije traži Solun u zamenu da pristupi Trojnom paktu. Dakle, to je jedna vrlo zanimljivo kako se Vauhnik u tome snalazi. I on sam kaže, evo moram, vojni ataše sam, obaveštajac, evo moram malo da budem i političar. Kako pokušava da ispliva iz te priče kada ga pritiskaju, jer Vauhnik je bio, kažem, ataše pre svega, dakle on izveštaje morao da dostavlja Generalštabu, a Generalštab je njegov izveštaje neke prosleđivao Ministarstvu spoljnih poslova, a neke i on sam slao direktno i Generalštabu i Ministarstvu spoljnih poslova. Prema tome, u ovim nekim delovima oko javljanja, na primjer, Uglješa Popović nigde ne govori da mu je Vauhnik javio kada će biti napad na Jugoslaviju. Jednostavno to zanemaruje, rekao sam, ova 3 pitanja koja pominje u ovoj operaciji Vladimir, a zato govori da kako je njegov servis došao do podataka o napadu na Jugoslaviju. To je malo, naravno, pošto i pripadaju drugim strukturama, ali opet kod službi bezbednosti je nekako skoro normalno da se ne slažu najbolje obaveštajna i kontraobaveštajna služba jedne zemlje ili da se ne slažu rivalske službe, vojna obaveštajna i vojna civilno obaveštajna i tako dalje. Za Vauhnika je možda i to sreća što je Nemačka možda kao malo koja zemlja imala sukob službi bezbednosti. Zašto? Zato što se politika mešala. A da se god politika naopako meša, to mora da bude naopako. Zato što ste imali nacističku službu bezbednosti, imali ste vojnu službu bezbednosti, imali ste sukobe među njima i tek nekako 1938. godine
oni su malo to nekako uredili, ali je i dalje ostao veliki sukob između vojne službe Abvera i između civilne službe. I to je bilo u korist Vauchnika, zato što je kada je Gestapo počeo da prati Vauchnika, onda je Abver pravio i zaštitu. Kada je posle 6. aprila, kada su naši zaposleni u poslanstvu u Nemačkoj krenuli, Abver je iskoristio priliku da obavi razgovor sa Vauchnikom i da ga pripremi za razgovor sa Gestapom. Drugo, odmah posle bombardovanja Beograda, 18. aprila, admiral Kanaris je lično došao u Beograd i odmah je tražio dokumentaciju Vojne službe bezbednosti, da vidi da li se tu nešto vidi da je Abver preko Vauchnika posredno slao podatke britanskoj službi. I naravno uništio je ta dokumenta za koja je smatrao da su kompromitujuća za Abver. Da li znate, ovo isto pitanje za gospodina Kovača, kada je Vauchnik uhapšen, kada je već bio u raljama Gestapoa u Berlinu, on kaže da su oficiri imali sve njegove izveštaje i da su ti izveštaji uzeti iz arhive kneza Pavla. Da li ima negde taj istorijski podatak? Knez Pavle je isto vrlo interesantan u odnosu na ove događaje. Posebno taj period od negde 20. marta pa do 27. marta, odnosno do 6. aprila dok je počela agresija. Zato što je on je bio normalno opredeljen i vezan za Veliku Britaniju i smatran je kao britanski čovek. I tako se i osjećao. Međutim, bili su veliki pritisci na njega, pored toga što on britanski čovek, veliki pritisci, i to od Churchilla i Idn kao ministar spoljnih poslova. Sovjeti također su vršili pritisak zato što je njima odgovaralo da se u Evropi stvori što više pokreta otpora. Kada je Churchill video da Francuska kapitulira, da je Engleska ugrožena, on je pozvao Hugh Daltona, ministra za ratovanje, u čijem sastavu je bila Uprava za specijalne operacije, i izdao mu najkraće naređenje: sada zapalite Evropu. Dakle, on je hteo da se svugde u Evropi podignu pokreti otpora, da bi se tako razvlače nemačke snage i da bi se smanjio pritisak na Veliku Britaniju. Knez Pavle je, imao jasno svoje opredeljenje i kada mu je kralj britanski pisao i tražio da ne ide u savez sa silama osovine, on je rekao da zaista poštuje, da se osjeća prema Velikoj Britaniji, ali da situacija zahteva da pristupi Trojnom paktu. Odnosno, državni interesi traže da pristupe Trojnom paktu. Ako ste čitali sednicu Krunskog saveta, bilo je nekoliko sednica Krunskog saveta u martu, a ta sednica koja je bila 24. marta, onda ste vidjeli da je bila dilema šta da se radi i da je vojska rekla, predstavnici vojske, da ne mogu pružiti otpor Hitleru. Odnosno da je vojska Kraljevine Jugoslavije u takvom stanju da im treba nekoliko dana da se pripreme, pa je bila dilema da li kada će krenuti mobilizacija, pa hoće da krene, neće, pa nema javne mobilizacije, pa neka polujavna mobilizacija i tako dalje, ali u suštini oni su bili svesni da vojska ne može da se suprotstavi Hitleru i onda je bilo pitanje da li da časno izginu i da naprave haos kao što je i napravljen, ili da pristupe Trojnom paktu i da privremeno se bar zaštite od Hitlera. Dakle,
arhiva kneza Pavla sigurno sadrži mnoga kvalitetna dokumenta i iz njih se može videti mnogo toga i mnogo dilema i mnogo lomova koji su bili prisutni i u vrhu vojske Kraljevine Jugoslavije i u vrhu politike Kraljevine Jugoslavije. Hvala. Ja bih iskoristio, pošto imamo vrhunskog stručnjaka Svetka, izvinjam se što samo vas, ali hipotetička situacija o kojoj Vauchnik piše i koja je opet jedna od srži njegovih memoara, jeste njegovo neprestano žaljenje zbog izvedenog puča. Vi ste rekli da on čak i politički počinje da deluje i da šalje savete političke samoj jugoslovenskoj vlasti da što više oteže, da bude što snishodljivija prema Hitleru, jer Hitler, što se zaista ispostavilo kao istina, sprema veliki napad na Sovjetski savez u junu 1941. godine. I tu Vauchnik navodi, neću dužiti, da bi Hitler zarobljen u Sovjetskom savezu, što se zaista ispostavilo, ne bi imao snage i moći, jer bi sve njegove jedinice bile, da li bi je to zapravo mogao da bude spas Jugoslavije i kako se vama čini ta Vauchnikova teorija? Dakle, Vauchnik je bio apsolutno ubeđen i tako i delovao i on kaže da je radio u tom pravcu, a isto tako kaže da su mu mnogi čestitali za nešto što nije doprineo. I on jednostavno, ljudi su mislili da on mnogo doprineo nekim stvarima, a nije, pa su mu čestitali zbog toga. Dakle, Vauchnik je bio zato da se ne izvede puč, odnosno da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu, dok ne bude situacija da može da se krene na suprotstavljanje Hitleru, odnosno, pošto je bio vrhunski poznavalac nemačke vojske, znao je tačno kvalitet njihovih i pancirnih, i streljačkih, i pešadijskih, svih drugih, oklopnih drugih divizija, onda je znao tačno da Jugoslavija nema šansi da se suprotstavi tim jedinicama i on je zato bio da se pristupi Trojnom paktu, odnosno da Jugoslavija ne ide na ovaj puč, odnosno konkretno ovaj puč je smatrao samoubistvom. On kaže to je samoubistvo Jugoslavije koje jednostavno neće imati, može imati samo teške posljedice. Kasnije, kada je on video šta se dešava, onda je pokušao da i dalje radi, da prikuplja podatke kakve će biti posljedice. Ali, nažalost, to je bilo kasno, znači Hitler je već odlučio o napadu i vidjeli ste kako on kaže, kako je saznao kada će biti napad na Jugoslaviju, da ga je pozvao nepoznati glas, u stvari on nije bio u kancelariji, nego se javio njegov pomoćnik i da je on to, kako interesantno je kako on to legendirao. Dakle, njemu pomoćnik prenosi da je neko zvao i da je rekao da će Jugoslavija biti napadnuta 6. aprila, da će Beograd biti bombardovan, pretvoren u prah i pepeo. On, pošto zna da oni slušaju njegov telefon, znači Gestapo je slušao njegov telefon, on odlazi u nemački generalštab i kaže da ga je neko zvao i da je rekao da će Beograd biti bombardovan, napadnuta Jugoslavija i pita da li je moguće, zbog čega biste vi napali Jugoslaviju. Dakle, vidite koliko vrlo vešto legendira i koliko zna da ne može niko imati posljedice, jer kaže da sam ja bio, ja bi znao ko me je zvao, ali bio moj pomoćnik koji ne poznaje ljude i on ne zna koga je zvao. Dakle, iskoristuje jednu, ovakvih prilika ima mnogo u tom njegovom ponašanju, tako da je, kažem, taj deo, posebno za ljude koji se bave tim poslom, a verujem i za ostale, je zanimljiv kako Vauchnik u stvari legendira i kako štiti sebe i na koji način pred nemačkom kontraobavještajnom službom uspeva da se zaštiti. Zato što jednostavno koristi te načine gde ne mogu da mu kažu da nije u pravu i ne mogu da ne može zbog toga da ima bilo kakve posljedice. Prema tome, nema nikakve dileme oko njegovog stava i njegovog opredeljenja da je ovo, jer je očekivao
da će se desiti ovo što se desilo. Kada je Hitler govorio, pošto je bila ranije ideja Italije da napadne Jugoslaviju, pa je onda Hitler trebalo da smiri Italiju da ne napada, a onda je Hitler po svaku cenu hteo da Jugoslavija ostane mirna. I onda, ja mislim, i u memoarima ima dosta to opisano, šta je sve vlast Kraljevine Jugoslavije tražila, koje uslove dopunske, pa dopunske, sve do uoči 25. marta stalno imala neke dopunske zahteve. A onda Hitler kaže, dosta više prema Jugoslaviji se odnosimo kao prema primadoni. Znači, toliko smo pažljivi, toliko im sve ispunjavamo. Zašto je to Hitler radio? Nije zato što je volio Jugoslaviju. Hitler je imao poseban odnos prema Balkanu. Dakle, njemu je Balkan trebao prvo da bi mogao da dalje ide prema Solunu, prema Grčkoj, Egejsko more, Sredozemno more, Afrika, Romelov korpus i tako dalje. Zatim da bi to mogao da ima obezbeđeno desno krilo pri očekivanju napad na Sovjetski savez i zato je on po svaku cenu nastojao da zadrži Jugoslaviju i da Jugoslavija ostane neutralna, odnosno praktično da kaže da je neutralna, a u stvari da bude ili zvanično član osovine ili bar da bude nezvanično, ali da bude svakako prijateljski nastrojena prema osovini. Hvala. Ja ću se samo kratko, neću dužiti, osvrnuti na kasniji period koji postaje predmet većih kontroverziji. Jer Vauchnik, kako je i general Svetko i Žaneta, kako su rekli, on 7. aprila biva uhapšen u Berlinu, konfiriran u Bad Schachen. Zna se pouzdano istorijski da dolazi 1. juna 1941. godine u specijalnom vozu u Beograd zajedno sa diplomatama Ivom Andrićem. Biva sproveden u vojni sud, docnije u Graci i na posledku u Gestapovo sedište. I imamo već problem. Walter Schellenberg je onaj najistaknutijih nemačkih obaveštajaca u svojim memoarima u Lavirintu špijunaže govori da Vauchnik prihvata da radi za Gestapo. Isto se to potvrđuje i delom u posleratnim saslušanjima Gestapovih službenika iz Graca i Maribora, u kojem navode da je delom Gestapo, pogotovo njegov deo u okupiranoj Štajerskoj, koja je direktno priključena Trećem rajhu, ima kontakte sa Vauchnikom i da on radi za njih, doduše ima taj otklon da brzo prekida sastanak. U svakom slučaju, Vauchnik mesec i po dana, docnije, u avgustu se odjednom nalazi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I to sa zadatkom da ustroji rad vojske nezavisne države Hrvatske. Neki govore da ga Nemci šalju da pripremi Hrvate koji bi išli na istočni front. Otkud Vauchnik tamo? Vauchnik u memoarima daje slikovitu predstavu, koja je pomalo verovatno i gospodinu Svetku i svima koji su i upućeni u obavešteni rad, da on uspeva da nadmudri Schellenberga, celokupnu gestapovsku vrhušku, ali zapravo ostavlja tragove i da govori, zapravo, iako direktno ne priznaje, to je ono duplo dno koje postoji kod njega neprestano u memoarima, on zapravo u tom trenutku pristaje da radi za Nemce. To i izveštaj Gestapova i sve ostali prikazuju. Ali u isto vreme on stupa u kontakt i opet se vraćamo na Britaniju, koja pali žarišta po celoj Evropi, želeći da oslabi Nemce. On stupa u kontakt sa prilično nepoznatom ličnošću, barem do sada na našim prostorima. To je major Ante Anić, koji je bio predratni načelnik policijskog komesarijata u Mariboru, a zapravo ključni čovjek britanske obaveštene službe na ovim prostorima. To su potvrđene potpuno informacije u britanskim arhivama, sa sve konspirativnim imenom Svraka, zadacima koje on obavljao. Tu je od infiltriranja u neprijateljske redove, obavljao je likvidacije, propagandu i navodi se kao ključni čovek Britanaca, to jest specijalnih operacija,
na Balkanu i on zapravo dolazi u Zagreb u tom trenutku, znači Vauchnik se nalazi u avgustu kao nemački čovek u Zagrebu i zapravo imate tu sliku da Vauchnik u tom trenutku, što je Ana Marija na početku pomenula, da li je bio trostruki, četvorostruki, Vauchnik predratni radi po službenoj dužnosti radi za Jugoslovene, vrlo verovatno i predrat, a pogotovo na početku rata počinje da radi za Britance. Ta mreža što će otkriti delom Vauchnik i sam u svojim memoarima, a pogotovo što će otkriti arhivski dokumenti CIA koji posle rata prave sudbine migrantskih grupa i da navode da je, što je Muharrem pomenuo, navode Vauchnika, to su arhivski podaci CIA, pogotovo u vezi emigrantskih grupa koje su CIA nudile određene vrste podataka, oni prave elaboraciju ko su ti izvori i navode Vauchnika kao britanskog čoveka koji je obavljao posao za Britance tokom rata i posle rata. U isto vreme imate detalj u njegovoj knjizi da on u samom Berlinu 1941. godine stupa u kontakte vrlo bliske sa Nikolajem Skornjakovim, koji je bio vazduhoplovni ataše u sovjetskoj ambasadi. Za njega se pouzdano zna, historiografija ruska je potvrdila da je bio verovatno glavni ili jedan od važnijih Staljinovih obaveštajaca u nacističkoj Nemačkoj, koji se sastajao sa Staljinom nekoliko puta lično i imate tu sliku da Vauchnik prenosi podatke sovjetskom atašeu koji te podatke docnije prenosi Sovjetima. I tu se postavlja pitanje zašto je stvoreno toliko mistifikacija. Vi imate situaciju da jedan čovek radi za jugoslovensku tajnu službu pouzdano, da radi za Britance apsolutno, jer postoje podaci i britanskih obaveštenih službi i podaci CIA, postoje kasniji podaci Vauchnik kad se nalazi posle rata emigraciji u Švajcarskoj, kad komunicira sa švajcarskom vladom tražeći dozvolu da ode u Švajcarsku, to su dokumenti napisani svojeručno, gde on navodi kao adrese gde se može proveriti njegovo ponašanje i njegov rad za vreme rata, navodi američku ambasadu, navodi britanski konzulat u Cirihu, znači on zadržava i tekako podatke, koji delom sarađuje i sa Sovjetima, sa Ustašama i onda zapravo dobijate neverovatnu priču o čoveku koji je uspeo da viljuga između 4 službe. Koliko je meri on radio, šta je on tačno radio, to i dalje ostaje predmet kontroverzi, koliko je meri. U isto vreme toj mitskoj ličnosti, ali stvarno jeste mitskoj ličnosti, umeđu vremenu natovaruju četničko breme. Bez jednog arhivskog dokumenta, znači ne postoji ni jedan jedini arhivski dokument u kojem Draža Mihajlović Vauchnika proglašava za generala tek za komadanta slovenačkih četnika, samo na osnovu jednog šifrovnog telegrama u kojoj se kontaktira određeni general Račić u Sloveniji, iako je u zbornicima NOB-a označeno ranije da je to Ivan Prezelj, stvarni četnički komadant koji je 1943. godine unapređen u čin generala i postao komandant slovenačkih četnika, Vauchniku se natovaruje da je bio i četnički general i komadant. U isto vreme u radovima pojedinih historičara navodi se da je on bio ustaš. I zapravo imate takvu jednu papazjaniju koja ovde vlada dugo iole ko se bavio Vauchnikom. Pored svih istinitih podataka o njegovom životu, koji su zaista neverovatni, ovi memoari zaista imaju duplo dno, zaista imaju tačke koje Vauchnik ostavlja onome ko zna o čemu se radi, on će to vrlo dobro shvatiti. Onaj ko ne zna, on će proći pored toga. Ali je gotovo neverovatno sam njegov život koji je ekstremno zanimljiv i koji ima toliko komponenti, da je čovek koji je sigurno radio za 3 službe, možda i 4, to je nagađanje, kome se kači da je ustaša, da je četnik i da sve bude još luđe. On kada odlazi u slovenačku emigraciju u Argentini, slovenački emigranti ga optužuju da radi za OZNU. Tako da bi to bila i 5. služba koja mu je nakačena. I to je prosto je neverovatno da 70 godina, pošto su ti memoari obdavljeni, oni tek sad dolaze pred našu publiku. I oni na neki način predstavljaju Vauchnika onakvim kakav on zapravo i jeste bio. I skratit ću samo vrlo kratko.
On jeste antikomunista, to je nesporno, kao kraljevski oficir, kao čovek iz jednog određenog društvenog backgrounda, katolik, Slovenac, blizak veoma knezu Pavlu, čovek u isto vreme koji obaveštajno zna razmere Staljinovih zločina u Sovjetskom savezu. Mi imamo situaciju, verovatno su do njega stigli i Živojina bilans Sovjetskog termidora, to je prva knjiga Živojina Pavlovića, ne reditelja, nego komuniste, Ždrebca, koji piše o Staljinovim zločinima. I zapravo on sve vreme ne piše toliko protiv komunizma, ni socijalizma, ni protiv leve ideje u svojoj knjizi. On neprestano govori o Staljinovoj verziji komunizma. I on se bori ne protiv socijalne pravde. On čak navodi u knjizi kao najveće mane Jugoslavije predratne socijalnu nejednakost i delom navodi da je vojska možda i bila najsrećnija po ravnopravnoj nacionalnoj zastupljenosti, koja nije postojala u ostalim segmentima života, ni u ekonomskoj. Zapravo, Vauhnik najviše strahuje od ustoličenja staljinizma koji bi došao u Jugoslaviju i on se aktivno i nedvosmisleno bori protiv njega. U isto vreme, Vauhnik nije ni ekstremni desničar. On se neprestano zalaže za neku vrstu demokratičnosti. To je ono možda delom, iako to nije u potpunosti, ali kod Draže Mihajlovića postoji taj segment. Da se on bavi vojnim pitanjima, a da politiku ostavlja političarima, što delom koristi druga strana, partizanska, koja se bavi i vojnim i političkim pitanjima i zbog toga na kraju i dolazi na vlast. Zapravo, celokupna delom i problematično kod Vauhnika jeste što se oni neprestano bave vojnim, a ne političkim pitanjima, prepuštajući politiku drugima. I ova knjiga je pokušaj da se iz sve te mitologije koja se nalepila na Vauhnika tokom decenija, svih najfantastičnijih mogućih priča, od Schellenberga koji ga opisuje u svojim memoarima, da govori da je uporedo imao ljubavne i seksualne veze sa 5 žena i da je preko tih 5 žena prikupljao podatke koje su bile, znači čak na kraju stupa u neku trostrukog odnosa seksualnog koji postoji u Berlinu, do priča da je četnički komadant. Zapravo ovi memoari predstavljaju jednu vrlo značajnu, zanimljivu istorijsku ličnost. Izvlače ga iz mitologije, izvlače ga iz jeftinih senzacionalističkih priča i otkrivaju jednu drugačiju istoriju Jugoslavije. Priču o vrhunskom obaveštajcu koji je, i samo ovo još, govorio 6 svetskih jezika, koji je bio ekstremno obrazovan, čovek koji je bio pobednik takmičenja matematičke, koji je verovatno bio genijalan u matematičkom smislu, čoveku koji je znao iz 1000 apsolutno benignih, to će gospodin Sretko bolje znati, apsolutno benignih podataka prikupljanih. Znači on dobija stotine, pa nekad i 1000 podataka o transportima nemačkim, o raznim sitnicama koje se dopremaju, njihovoj količini i on uspeva iz tih stotine, pa čak i 1000 različitih podataka da izvuče esenciju i suštinu. Za to je neophodan matematički genij i zapravo možda je ovo prilika da upoznamo obaveštajnu službu na jedan potpuno drugačiji način. Da ona nije bombivanska priča James Bond, Duško Popov već pomenuti, da to nisu seksualne avanture, James Bondovske tuče, skakanje sa automobilima, nego da je to zapravo jedan mukotrpni naučni rad izvlačenja esencije podataka, štreberski gotovo posao koji nije toliko uzbudljiv, ali opet je uzbudljiv u tome što određuje sudbine 1000 pa i miliona ljudi, jer samo ovaj podatak da je istorija možda pošla drugim putem, da su Vauhnika možda poslušali, da se istorija drugačije odigrala, mada je to kontrafaktualna priča, zamislite istoriju Jugoslavije u kojoj ne bi bilo 600